BIAG Ti Tao. Hello everyone! Kumusta kayo manan? Welcome back to my YouTube channel, Jena Almoite drama. Sakbay ti baro manan nga episode ti drama BIAG Ti Tao. Makablawa man pa ni Jenny Batala, Rems Gangay ni Tasudipan Launyon, kan ni Aida Garcia. Kaya titayin tayo nga rodendanggan ti episode 331. Dito'y drama tayo. BIAG Ti Tao. Jakon magustuhan ti kastangar aramidam si Ka Gerald. Ninanang man. Agsisinno ka ta babae ti awid mo dito'y balay. Kaya't dangarod tiyak pasyar dito, inanang. Ay saus, pagbalinom samit ten a hotel to'y balay tayaw. Hotel asasawan nyo mo. Anyan tulangan ti panunuton dagiti ka Aruba. Makakit-kita iti kastangar aramidam. Panunutan da, ano niya ti kayat da panunutan, nanang. Awan na ano kasta ka anak ko. Sino nga iti babae amang seryoso iti lalaki akasken ka iti galad na. No kabaalan da apagay ayaman teriknak. Kabaalak mo, tapagay ayaman terikna da. Past time lang da gijay kung naklangarudan, nanang. Sa bali man tayo nakita kanyang kasmoy ti motor, pare Gerald. Ha? Nilay ka na dyan, pare. Agasaman na ita, pare. Agsisinno ka ti awid mo dita palayaw. Ay na, pare. Life is short. Iso nga ag-enjoy tayo. Kunak man no ni Vina ti pagdatdatunan, pare. Sa anak nagdatdaton tayo ni Vina, pare. Ano ya? Past time ko lang nagijay, pare gari. No kasta? Saan ka seryoso, pare? Pare, no ag seryoso ka, sika lang ti masaktan. Sikamat lang ti madadal, ti kasta ka aramidam, pare Gerald. Amangan no, pakaisagmakam to pa kiday. Nairwa magmatan, pare. Na-immune da taon. Amo ka narigat ti nagdalanam, kapot na lino ko nakadagiti nakarelasyon mo. Ngam saan nga umdas arason da ita? Tapno agbalin kamot, ababairo, pare. Sa di naman ang tinapananday dya, Gerald, nanang. Ay, jakman na mo anak ko. Nakamotormat. Wain. Dakkel tinagbaliwan di kapsat mo. Sipod nagsina da itinobya na. Ay, kanayon lata nakasta. Nagado a babae iti biyag na. Way na nako ang pangasim at di mo pagsasawan di kapsat mo no sumangpay. Amumait ang nasaktan unay itinauday a karelasyon na. Ay, nukas di lang tararamidan na talaga ajak malapdan timang sermon kan kwa na, nanang. Maawatam ko ma di kapsat mo, anak ko. Uy, nanang, amo ka nasakitan. Amok na niya tiriga tinagdalanan na. Ngam, saan nga umdas arasunday jay tapno kas jay taramidan na? Oray asino la dita na babae tiyaw awid na dito balay. Ada ka din ni Gerald dito'y gari? May dito idagsapa, ngam tsaka mo no sa di naman ang tinagturungan na manang piyam. Ay, sakit ti ulo talaga day dya tao. Uray siyak manang. Sa anak mo na nairwa makas niya ti gayam ko. Sa anak pa ikid komportable, no kastang agsarsarita kami. Ay, uray ni nanang. Agparikot matan ta uray asino mo aladita babaeng tiyaw awid na iji balay. Agsasabali a babae ti ang angkas na iti motor na manang. Wan nga rod. Past time na kanong nga rod laang. Talaga dakkel ti nagbaliwan nan. Barang makaamiris kumaa. Isumo lang ti nakababay ni ti kastangar aramidan na. Ala Gerald, agtugaw ka, tagsarita ta. Anya ayat ti pagsaritahan tamanan. Sa dino tinaggapwam itay. Nag-rides kami laeng kanang iti gagayim ko. Gagayam mo, ano, babae manan. Iso damat kinagayab. Inayaban da katap nagdatimang yangkas kadakwada, kan agbayad iti kananda. Gusto ka di? Lima nang mit. Dagita mo ta babae. Rupat kwarta dagita. Isuda ti papapanan ti magargardenam. Kasta talaga manang. Ay na, ading ko, panunutam ko mamat ti pagsaya atam. Amo kakinwartaan na kalaang ti babaya sineryosom idi.
Ngam di mo kumamataramidan day ta rason. Tapno mabaliwala ti biyag mo, ading ko. Nasapa ka mo, Gerald, anak ko. Masapak ng sibugoy tinating amulak naman. Madlaw na puyat ka. Kabaalak pa'y nanang, di na ka di pakadanagan. Anak ko, no adda ti mapaglakwam iti nateng mo, inayon mo latan iti savings mo. Diretso mati makukortak nanang. Ken plano mi manen ti agrides intun Lunes. Saysayangom laeng ti kwartam no kasta kanayaw. Dakas ka din no aginjoy na tao nanang. Sana dakes ti aginjoy. Angam saan kumamot akasta anak ko. Amum ka day, asika ti pagsasaritaan dagiti kalugaran tayaw. Agsisindukat ka na ti ang angkas mo iti motor mo. Kanyaw awid mo ababae dutoy balay. Kas iti kanayon kung may baga. Pagay ayamak lang dagijay. Pastime lang nanang. Uray may sa kanakwada. Awan serious work. Nanang, asino man ang babae nga inyawid ni Gerald? Manungal daw lang tinapalabas. At daman inyawid nan. Unay mo tanda dya kabsat ko. Ay, win nga ro anak ko. Ni Misty, dayjay. Misty! Misty dita ka bang ibang barangay? Kuwain. Ay na, nagadwa babae dita dayjay pay lang mata Misty. Isuman. Ambok pa'y mandita kapsat mo, anak ko. Amok ti kinatao dayjay Misty, nanang. Talaga masaktan manan ni Gerald. No isutayatan na. Ay, di namat amot agpili. Uri asino laditan. Hay, awam mo nga mindeng-denggen na asaw, di kapsat mo. Kasanon no itikas tangar aramidan na. Kat adda mailawan na masikugan na. Awanan na, kaasim tulang. Pangasim Gerald sarde nga mun day takalukwam. Isungarod mo tiragsak ko man ang piya. Di ka mabuteng no day tanto ti pakaisag makam. Awan mo't nobya kanakwada. Pastime ko lang dagijay. Day tangarud ket. Awan nobyam kadakwada. Ngam, Bay anak ka dila nga aginjoy manang. 25 mon. No anya man tinapasamak idiag move on kan. Saan nga amin na babae kat kasi ti ex mo arupat kwarta kan lalakero. Anya ko mangit tinagdudumaan da. Agpapadalang na kita. Ay, no agpili kay ti babae, pilyam atay kas kaninanang. Tapno saan ka may lawlawan? Kas kanina nang. Adapay nga ta. Awan sa mata. Ay na, di ka kadi mapukawan iti namnama. Dumteng tulat ta day ta. Ma'am-amom to ti babaya may kari para kan ka. Adaman saludsudak ken ka, pare gari. Anya deta, pare Gerald? Asino di babae alimambas iti paraangan nyo itay? Nadya ka day. Da Shane kan MJ. Ne, kita maaparay. Ang mga no plano mo't nga inayon ida karagiti pastime mo ako na. Ha? Matino na kanya babae. Ni Shane kasinsin tinobyak. Iso nga mo ka nasaya at tao na dyan. Ideal girl na dyan pare. Ken, asino ti Shane ka na kwa atid dog tibok na pare. Shane gayam tinagan na. Wait. May talang laki New Year iti ayan ti kasinsinda kalugaran tayo. No kayat mo. Ibagag ti Facebook account na kin ka. Oh, anya tinagan na iti Facebook pare. Ibagag. Ngam iti may sa kondisyon pare. Agbalbaliw ka. Saan tingamon ti agbabae. Ni, si kamot gayam manunggari. Kamusta kan? Kamusta kayo ti kasinsin ko? Nasayat kami mo, Shane. Si Kangay, kumusta ka mat? Ay, kasi ti sigod, single lata. Ay, nasayat lahat nga ron ano kasta. Ha? Type na kang amin tigayam ko. Gerald, tinagan na. Ay, gayam mo gayam day jay? Wait, nag-message ka nukan ka. Di mo mat riniplyan. Ay, jak mo't nga minamam mo. Replyan, mari ko. Nasayat at tao tigayam ko. Kanayon lang amin na malukloko ide.
Damat basit pagkauto-utunan na dyan tao. Anya? Nakaisam ka man nun dita, Gerald. Ha? Sino man nun dita luklukwam dita cellphone mo? Luklukon adagos pa nanti bagayo mga nang piya. Kita ma? Ang mga no adan tumanan sa bali ayawid mo diti balay. Depende amanan. Ay pang si mading ko. Baliwa mo ti kasta nga ramid mo Tano kasta ka na yun, Jack Amon, nanya ti pagtungtung palang ti biyag mo. Relax lang manang. Sa bali ni Shane. Yam amok to ka na kayo. Sino man nanday ta, Shane? Babae manan? Yam amok to no umanugot nga grades kami. Panagriknak, ison ti babaya para kanyak manang. Anya? No, okay lang kan ka, Shane. Agmotor talatan. Wen, okay lang with kanyak, Gerald. Nasayat nga ron no kasta. Tatno saan tan nga gasto si tiplete. Ken tapno may pasyar ka diti lugar mi sakbay nga agawid kayo. Mano nga aldaw lang ngan kat agawid kamin. Diyak pa'y ngamin napasyar amin na tourist spot dito'y lugar yun. Siya kung timakam mo. Kalpasan ti panagpasyar ta. Lumagas tanto ijayan mi. Apay nga ijay. Tapno mayam amu ka kaninanang. Ha? Saan nga ta nasa paunay, Gerald? Single ka, single akmat. Amangan no datan tinaituding apare titunggal may sa. Anya nga minan, tay kunam itay basag. Nagpasyar kayo laang iti ayan ti kasinsinyo a kalugaran may. O nana, itala nga makapasyarak dito'y lugar yun. Amangan no, dito'y mo laang anti pakaikamang ang balasang kaw. No, iso ati pagayatan ti apo, nana. Apay kit dinasan. No, saan ka abisay? Mabalin latamait nga umay ka pumasyar dito'y balay, nakaw. Opisina mo't ngamin ti pagtrab-trabahwak, nana. Saan ang mabalin ti aglangan? Sa maysa, adayo to'y lugar yo. 6 hours ti biyahe, nana. Ay, kasanungay daytan basag. Long distance kayaw iti anak kaw. Ninanang mo. Sa anak pa nga inaklon ni Shane. Ay, isonto mo lang ti pagturungan na, Gerald, anak kaw. Ninanang nga talaga. Anak, kadagiti ame na babae nganyaw awid mo dito'y balay. Ni Shane lang, ti kasjay. Anyat kaya tiyo asawan nanang. Nalagaan tirik nakin ko na anak ko. No kasta, makapasangarod ni Shane na manugang yo. Kauwan anak ko. Napintas, managisam, nasingpay, nalaeng kang runaan iti amin. Amaw ka mother figure ama ko na. Saan nakas kadagitin niyaw awid mawad, jakambaw, no sa dino tinangal alaam kadagitay. Iso na lang, ta nakadayumot ti lugar da nanang. Anak ko, saan alapod day ta, nupudnaw ti panagayat mo iti may sa tao. Anya di imbaga ni nanang kanyak, Gerald? Nagsingsingput kamot kanon. Ha? Kastamot imbaga ni nanang. Ada ka nung amin inyam amum kan kuha na napintas kan mother figure a babae idiawanak. Ha? Ni Shane da jay manang. Inaklon na ka den? Saan pa eh? Kaano lang mo itinagam amo kami? Lalaingam nga roda. Nukas ka ni nanang day ta babae, alay ikalay samon. Dumting to ka di manang. Di tay agapura. Huston ti babae Sarda nga mon day ta. Seryoso mo day ta ibagbagam a babae. Wen ka di manang. Ada madmadlaw ko ka pare Gerald. Anya day ta pare garay. Saan ka amat na romromar? Talaga asahanan pare. Nilagayam Shane ti agas. Ti naidumdum asakit mo pare.
Sa bali ni Shane pare. Ure no sa anak pa nga inaklon. Nariknakin ko na tipod no ang panay patag ti may sa nobya. Kung nagtumat ngamin kin ka. Saan nga amin na babae kat kas iti ex mo aropat kwarta kan lalaki raw. Kat ita, tanam amom ni Shane. Hoston ti babae. Sarding amon. Tapno sana madismaya di tao pare. Talaga adakkel ti nagbaliwan ti kabsat ko ananang. Wen nga road piya anak ko. Kanayon mutin anay parada ta motor na di tarwar. Saan na kasi di akanayon arumwar. Ay bareng ano ni Shane mutin ti babae apara kenkwana anak ko. Kan may saan na nakumkomporme a babae ti awawid na dito balay. Sipod na maamo na day dya Shane. Wen nga road anak ko. Hello, Shane. Kumusta ka, Gerald? Nasayatak mo eh. Si Kangay. Kailiw kan. 5 bulan na nasaan ta nagkit-kita. Nasaya atak mutlat ta. Kasta talaga, ah? Tadyak mo't ngamin mapanawan ti trabaho dito eh. Anya nga minon tayo ko lang nga ibagam kanyak. Ha? Kunak. Sakbay nga klonin ka. Pumasyar ka kumapay dito'y balay. Tapno mayam-am mo kamot kadagiti pamilya. Kaano ka di? Inton sumaro no a Lunes ti day off ko. No, okay lang ken ka kan awan trabaho. Wen. Okay lang kanyak, Shane. Okay nga Rod. See you soon. Umawag aktuanan inton malam. Ada ngamin ti trabaho kita. O sige. Agan anad ka dita. Anya jay kunam Gerald. Aklunin ako ni Shane nanang. Ay nukasta. Dakayaw na nakaw. Saan pa ya? Imawag kanya kita eh. Kati kayat na. Pumasyarak pa iti lugar na. Tayam amunak kano iti pamilya na. Ay kemapan kan anak kau. Parikot ko lang no sino ti mangpakan kadag iti taraken ko. Kan mangsibog kadag iti mulak anateng nanang. Ada kami mo anak kau. Da kami inti makaamaw. Sigurado kayo? Amang ano, mabanog kayo lang. Ada mo ni manang mau. Isun ati kaduak. No saan nadadagiti kakasinsin mo. Kaano aya ti biyahe. Pinton Lunes nanang. Mapan kakit din anak ko. Tapno maam-am mo na kamot ti pamilya ti agbalin ano biyam. Bayam, da kamin ti makaabu ditoy. Alaga gayam, danggan iti sumaruno nga upload ti pagibusan wano part 2 dahito pakasaritaan. Dito drama tayo. Biyag ti tao. Insurat ni Chari. Isagsagot kada kayo ti YouTube channel Jena Almoite Drama. Thank you kada kayo amin. Diyos tag nginay ti tunggal maysa.